Krista mingin chibai ule voina karon soi tum chu Krista Pian laia Krista tong lo te ti thu ani ang thupoya kan lu ma in Mizorama Mizo te khian Barmarama Mizo te tong kama an riat ol samna em pakhat chu ma si ti hi ni Christmas hi Barma Mizo te chuan Christmas an teloa ma si anti alom ma si ti kha eng tik line nge kan lo man tan ni te reng don ni ole eng po ni se Christmas ti kha a international de berani chu Christmas ti kha iching tong u ti chu kan soi lak du ni chu ole Krista Pian laia lungchiat thak em Krista tong thei reng si a Krista tong lo te Paul pakhat na chu khwal buk veng tu le Bethlehem komite an ni Luka bung ni chang sari a Krista Pian thu ti hian mintril ani tin afatira mipa aringa puanin atuama khwal buka an len ve tak lo wangin ran chapek na thlenga amutira khwal buk veng tu le Bethlehem khomi te khan an khwa a lal Krista alo piang ti po kha an khiat mel mia lawani eng wangin nge an khiat lo mingzia lu hun ani wangin mi kha an tama khwal buka po an leng lawa te chuan mi ta chuan an buai nan buayanga an thin lunga thil dang lu khat tu kha atam lu tu ka wangin an khwa a lal Krista alo piang ti po kha an remia lo aniang chu ole ton tuma Christmas a po hian khovel mun ranga mitam tak chu Krista tong lovin hun an mangral don ani December ni somni panga chu Krista Pian cham Christmas ni a lom thin ani ti chu mitam zok chuan an thria a te chuan office khar hun holiday ani ti po an thria amai ro chu he Christmas huna hian an thin lunga thil dang lu khat tu atam lu tu ka wangin Bethlehem khwal buka Kristan mun achang lo ang bok khan mitam tak thin lunga Kristan mun achang lo wanga Krista chu an tok don lovani Krista nei lawa an thi chuan an kal na mun tur chu chatuan threm munani lungchia thla takani unau du tak nangte ton chum Christmas hian ithin lunga Krista tan mun a omem nge khwalbuk veng tu le Bethlehem komite ang mai khan ithin lunga thil dang lu khat tu atam lu tu ka wangin Christmas ni ani Christmas hunani ti chu hreng ma la ithin lunga Kristan mun pakhat ma achang lo nge khovel house sak na te khovel lo tlin na te khovel nom sak na te umin ithin lunga Krista mun pelovin itlan pelze donem ne Krista nei lawa ithi vai chuan ikal na mun tur chu chatuan threm munani chatuan threm mun ithen chuan kirle theina ani to lo cha le hathial na munani ti in lali suan threm mun chanchin hi vanram chanchin ain Bible a hin min thil tam jok nia lali suan Matthaia bungsom paruk chang som ni le paruka ti hiana soi mi in khovel hi apumin nei sela anun chan si sela atan enge so tang unau du tak itan thil poimo berchu he khovela mi hlo tling mi hausa mi ming thang ini hi ani lo he khovela nung dam tura hun lalpana pek hun che a Krista inai hi ani Krista inai to em ton tum Christmas po hi ilo ngak lel ve viau te po ni mai thei
mà sẽ Krista này là vin Christmas i mang liam lệ don nghe Krista chu itan po alo kalani isualman bat zong tlak sak tur chele chatuana nunna petur che lo kalani Krista inei to em Krista nei chu he khovel pum pui nei ain aluzok athazok dei Krista ila nei lawani chuan tun tum Christmas hi chuan hla to su Krista chu ilal le chandam tua ringla ithin lunga lo piang turin somro Krista nei lawa ithi chuan ikal na mun tur chu chatuan threm hunani he khovela house sak na te lo tlin na te ming than na te hi chu ithi huna pakhat ma ken thei nei don lo ikal san vek don ithi huna chuan eng anga mi ming thang po ni sela I chan chin hi tu man an soi rei pe don lo he khovela idam chung hian Krista nei tura Kristan hun apek lai hian in chu chiang ro Krista ila nei lawani chuan ton tum Christmas hi chuan Krista nei lovin he Christmas hi liam tir to su Krista pian laia Krista tawng lo Paul pakhat le chu lal Heroda le Jerusalem mi te anni Matthaia bung ni chang thum kan en chuan tin lal Heroda chuan chu ariat ve le amang ang ta a Jerusalem mi zong po an mang ang ve a lal Heroda chu engwangin nge alo mang an ta khochak mi fing te khan Juda te lal lo piang chu khoya nge ti in an ron zo wang ani Juda te lal alo piang ti ariat ve le khan amang ang ta em ani Juda te lal chu keima kani ti in athin lunga khan Juda lal dang om kha adu lo re renga tun tum Christmas po hian Heroda ang Krista chu mani aya lal tir du lo Krista chu mani nuna lal ber ni tir du lo Krista nol tu tam tak an om don ani then khat chuan Krista chu lal le chandam tua an rina an pum chuan an mani mi mal nun an hlawanga an zalen to lawanga ti te an hlawa an na tha te an lawang ti an hlawa mani du zong le an thil tum te athia sakang ti hlawin an nuna Krista chu lal berni tir du lawin Krista chu an lala an nol thi na ni Krista lala pom du lo chu lal Heroda chau kha ani lawa Jerusalem mi zong te po an tel ve ti kan mu ni te chuan Heroda le Jerusalem mi te chuan Krista chu lala an no lawangin an mani nge nuna le an khua khan lungai na mang an na ta na thi na te kha lo thleng ta ni Krista chu inuna lalber ani em Krista chu inuna lalber ani lo chuan Christmas tak ilamang lo ti na ani Christmas tak kan mang kan ti chu Krista chu kan nuna lalbera alo piang lalbera kan nei ti na ni Krista nuna lalbera nei hi pathian nen in rem na mai ni loin mi hring tenen po in rem na nupa in kara po in rem na chungkwa po in rem na rama khwa a in rem na diktak lo thlen theina kong om chuna ni Krista chu inuna lalber alani lo chuan ton chum Christmas hi chuan inuna lalbera inun kong eng kima lalbera lo piang turin somro ti chuan Christmas tak chu Krista nen imanganga Krista nang chu kanuna lal berini voini apo kanuna lal berini naktu ka po naktipa po hun lo la om zel tura po nang chu kanuna lal berini ti in Christmas chu December ni somni panga chawa manglovin Krista nen ni tin imanga
te chuan Krista Pian zana vanami ho mi pui pung khom ten chunung bera pathian ro pui takin omro se leichunga alom em mi hring te hne na rem thu leng ro se ti in ilo zai pui ve thaidon nia Krista Pian laia Krista tawng lo pol chikhat le chu Judasa ka hruai tu te anni lal herodan Judatelal alo piang ti khochak mi fing te ka atanga ariat ve le khan amang ang ta ema Matthaia bung ni chang lia ti chuan pui thiam lal te le khaziak tu te zong a ko khoma Krista Pian na tur azota Herodan na ko khom Judasa ka hruai tu te khati hun laia Bible scholar te kan ti thayang chu changa na khan anni chuan Herodan ne na Judai rama Bethlehem khwa a heti hian zol na in azia kha nang Bethlehem Judai rama mi Judai khopui te jinga ite ber top lo I chunga tangin optu alo chuak don sia kami Israel ho te veng tu tur chu ti hi anti a he Judasa kho hruai tu te Bible scholar ho hianin mika bunga chang ni a alo soilok Krista Pian na mun tur chu Bethlehem ani ti kha an ko mu chat theiani Bible an thriat zia chu alang chiang hle ani amai ro chu thilmak tak mai chu Krista Pian na mun tur akhwa mika bunga chang nia alo soilok kha an thria Krista po apiang to ti an thria amai ro chu Krista chi bai buk turin an omna mun Jerusalem khwa atanga hlavak lo Bethlehem a khanan kalmia lo pen khat po an pen chuak du lo thil mak tak chu ni Judasa kho hruai tu te hian Bible chu hle ma se Krista tok turin Bethlehem lam kha an kalmia lawani Bible tam tak ria Krista nen pandu lo ai chuan Bible tlem te ria Krista nen pandu hi athazo kani Bible athu ziak ta hi kan thriat tur om Krista chanchin min thil na Krista nena kan pan na tura ziakani athu chu hrerongon ma sela Krista an pan lo chuan Bible thu chu antana omzia anei lo Zohana bunga chang som thum pakwa tanga chang som lia khan lali chuan Judasa kho hruai tu te kha ti hian la lo hril hia lani pathian le kha in chiar ngun thin achunga chatuana nunna oma in rina wangin chung le kha chu ka chan chin hriat tir tu chu ani si a nima sela nunna nei turin ka hne na in local du si lo pathian thu ria a Krista nen pandu lo te chu eng anga sa kho hruai tu lian po nima sela an chan tur chu chatuan threm mun ani khang Judasa kho hruai tu lian tak tele Bible lo en kol tu le khaziak tu te kha Bible ina akhil Krista chanchin kha khema sela Krista nen an pandu lo wangin chandam changlo chatuan mai dila kaltur anni Bible khelo te ai chuan khrem huna an tor tur chu arab thak jok don ani keini mi zo singa te po hian Christian chu kan in ti deu thu maya Christian in ti sia Krista nei lo hi mi engzat tak omang imo o katithin Krista kan nei lo chuan eng angin in ti Christian ma ila ko hrana eng ang pon phu sathin ma ila Krista nei lawa sa kho thila he Christian na hi kan vona kan ti chuan tuna Judasa ko hruai tu te ang mai hian Krista nei lo chatuan threm mun kaltur mai kan lo ni don ni chuwang chuan unaw du tak ton tum Christmas a hian Krista inei to empty kha chiang takin in enfiate Christian intisia Krista nei lo threm mun kaltur hi ilo ni pal lawange apoi don lutu
he juda sa kho roi tu ta hian Bible riat na lama chuan ungraduate le ani amai ro chu Kristanen in laichin na Kristanen in zom na ko ngai ro chuan ungraduate lo ani Bible riat rigot hi chandam na chatuan nun nei na ani lo Bible in akhil Krista nei hi chatuan nun na nei theina kong chun ani he juda sa kho roi tu te hian chandam tu Krista ne na engwang ne an pan du lo Bethlehem khwa chu Jerusalem khwa tangin nai te ani ke kal phak ani amaro chu Krista apiang ti anthria Krista tok turin Bethlehem aro an kaldu mia lo engwangin nge an kaldu lo Krista an mamoti anin relawani Krista he khovela alokal chan kha an relawani Bible chu rele masela Bible in akhil ber Krista chanchin Krista chandamna judate sa khwa a in thoina chitin reng ranna in thoina te sual thoina te khang zong kha Krista chandamna entirna vekani Bible thu chu an rele a Bible in asoi Krista ro chu an relewa Krista kha mamo ina in relewa Krista nena an pandu lawani sakho roi tu an ni na te sakho serle sangan khoi na te a pathian ai o khopa juda mi tena an lo ngai na zong te kha hremmunan pumpela van raman kai theina ni lo dan zoma anin ngai na te kha hremmun an pumpela van raman kal theina ni lo chung thil ta chu lali suan anulama voitam tak akhil ma sen oi du chuang lo Bible chu anthria ma se Bible in akhil Krista chanchin Krista chandam na alo khil lok te kha anthrathiam mia lawani an sa khothil ti te kha an in chuang ve tok e ma an in du ve e mani ti chuan Krista chu Bethlehem apiang ti an riat po khan an kaldu ta chuang lawani kha khochak mi fing tero chuan isua apiang ti arsi an mu khan isua tok turin isua chibai buk turin ram latakatangin an lokalani te chuan isua an to khan isua nen an lo thlen khan isua chu nau sen puana tuam ran chopek na thlenga mu ani to lova ina om nau te alo ni to ani chu chuan enge min hriat tir chu chuan enge min hril ti chuan kha khochak mi fing te khan Isua Krista ne na an local hi thatam tak an local ti na ni ram hlat tak atangin an local ti na ni Isua Krista chu laltelal how tu ani ti hriat chuan Isua Krista chu chibai buk nan Isua Krista choi moi nan Isua Krista fak nan engkim I huamang Krista chu laltelal how tu choi moi tlak pathian ani ti kan hriat chian po le Christmas nia chau a local na chan hi loma pathian fak ne lovin ni tin fak aphuani ti hi kan hretol tola Christmas nia chau alopian awanga lom ni lovin ni tinin alopian awang hian ama faka choi moi tur te kan ni unaw du tak Krista chu inei to em ila nei lawani chuan kholbuk veng tu le Bethlehem khomi te ang nilavin lal Heroda le Jerusalem mi te ang po ni bok lavin khochak mi fing te le biram veng tu te angin Krista chibai buk turin Krista nen panro Krista he khovela alokal chan chu isual man bat zong I ai o crossa tlak sak tur chale thinan he athole a chatuana nun na pe tur che in local isual te awanga in chira sual sima Isua Krista chau chu lalle chandam tu a ringa ipom chuan isual zong angai damang chenga adu zong zom theina thin lung thar ape ang chenga te chuan Christmas chu kum khoda voi khat chau lim taka man tum to lovin ne tin
Krista nen Christmas chu lim takin ilo mangzel thei don ania lalpan athu kan zatan malmin som sagro se